Kapanyawsan po ka rin kakasal. Arnie Beltran, 41 years old, Manuknangan Santo Domingo, Lubao, anak ng Wilfredo Beltran at Melda Rombredillo. Makatalagang kasal kang Melissa Asidao, 29 years old, Manuknangan San Pedro City, Laguna, anak ng Roberto Asidao at Jenny Mojares. Luigi Rafael Maipid, 31 years old, Manuknangan Grand Palazzo Resideros, Eastwood, Quezon City, anak ng Enrique Maipid at Maria Nonita Navarro. Makatalagang kasal kang Jean K. Bulaon, 31 years old, Manuknangan Concepcion Lubao, anak ng Diosdado Bulaon at Lourdes Beltran. Russell S. Tupigan, 24 years old, Manuknangan Santa Catalina, Lubao, anak ng Reynaldo S. Tupigan at Nelisa S. Tupigan. Makatalagang kasal kang Maureen Garcia, 21 years old, Manuknangan Santa Catalina, Lubao, anak ng Manolito Garcia at Marie Garcia. Michael Songco, 25 years old, Manuknangan Santo Domingo, Lubao, anak ng Jose Songco at Lily Herona. Makatalagang kasal kang Karen Sharon, 25 years old, Manuknangan Santo Domingo, Lubao, anak ng Jesus Sharon at Milagros Manalo. Mark Justin Matias, 26 years old, Manuknangan Santo Tomas, Lubao, anak ng Joseph Matias at Emiliana Manuyag. Makatalagang kasal kang Mabel Ann Molano, 27 years old, Manuknangan San Juan Nepomuceno, Betis, Guagua, anak ng Manuel Molano at Lolita Laksamana. Lester Quitero de la Rosa, Manuknangan Santa Lucia, Lubao, anak ng Eduardo de la Rosa at Lydia Victorio. Makatalagang kasal kang Marian Therese Wanta, Manuknangan Santa Cruz, Lubao, anak ng Diosdado Wanta at Faustina Roque. Nung atin pong tututul o sumbagal kareting kakasal, malyari pong ipabalo tana mo king opisina ning parokya o diretso tana mo king kekatang pari. Dakal pong salamat. Maya payabak po. Ngening aldoyti, pagmasusyan tayo ing solemnidad ding sablang santo. Iabetala naman kaniting Santa Misa, ding intentions ning balang metong kekatamo, bilang kapurian at kapasalamatan king Ginoo. Antimurin, iabetala ka ring panalangin tamo, ding hanggang doktor, nurses, at sablang frontliners mabilugayato, asasaup at magmalasakit kekatamo kaniting pandemya, at ding sablang masakit amiapektuana kaniting virus, ing kumayap nila sanang malalagwa. Ding magdawon kapasalamatan kambeda ring karelang familia. Annie Flores, Gladys Ann Paraan, Angeli Espinosa. Para king guidance of the Holy Spirit, Wilson and Karen Isidro. Birthday blessings para kari Elehorda Makaspak, Marian Canlapan, Nikki Rose Makaspak, Chit Antonio. Special intentions, kambeda ring karelang familia, Mr. Rodolfo and Vice Governor Lilia Pineda, Governor Dennis Senyoli Pineda, Mayora Esmeralda G. Pineda, Board Member Mylene P. Cayabyab, Chris and Mel Imbo, Dr. Trinidad Roque Arcilia, Priscilla Buan, Briella Hope Lugtu, Mirna Mercado, Liway Aviado, Rosalina Kagulangan, Remy at Hermie Vargas, Sara Claudine Vanyes. Iabetala naman karing panalangin tamo, ding kapatad tamong mayango na biye, Emigdio Lingad, Eugene Vitug, Ludovico Lasarte, Norberto Miguel, Erlinda Dakis, Laureano Senior Santos, Laureano Junior Santos, Lisa Fe Santos, Carmen Clarin, Jose at Sotera Huco,
Valeriano Puno Jr., Nestor Camacho, Zenaida Diaz, Chance Marie Merano, Nilo Paule, Simon Cruz Jr., Simon at Julia Cruz, Jose at Consuelo Vitug, Dalmacio Cruz, Antonio del Rosario, Evelyn Lerit, Alejandro Tamayo Jr., Joan Bautista, Jose Morales, Angelina Morales, Marlon Morales, Roland Morales, Virgilio Manuel Sr., Adoracion Manuel, Restituto Manuel Sr., Edmond Manuel Sr., Brian Manuel, Benjamin Cabiling, Christian James Garcia, Barbara Cabiling, Emilio Cabiling Sr., Pedro Dionisio, Pasencia Dionisio, Felipe Dizon, Roseler Montemayor, Valeriano Puno, Virgilio Cosio, Bienvenido Limson, Dominador Pantig Sr., Celso Gisande, Princesita Pantig, Carlito Pantig, Isabel Pantig, Felix Pantig, Gregorio Salonga Sr. and Jr., Wilfredo Bitug, Ener Angulo, Enovera Razon, Serapia Pineda, Salvador at Eden Salvador, Miguel at Pasita Carillo, Noli at Ofelia Paule, Guillermo at Prima Isidro, Oscar at Catalina Paraan, Ernesto Santos, Arturo Razon, Rodolfo Razon, Luminada Razon, Amado Lopez, Eduardo Manuel Sr., Eduardo Vitug, Evelyn Torres, Martin Gutierrez, Francisco Pangilinan, Dolores Pangilinan, Fernando Pangilinan Sr., Marcelita Pangilinan, Pedro Lumanog, Isabel Lumanog, Eugene Vitug, Salvador at Conrada Matias, Juan Alipio, Normita at Romualdo Matias, Dominador Matias, Rico Rivera, Emiterio Alipio, Luis Soronio, Nestor Soronio, Nemesio Maninang, Mercedes Maninang, Victor Paule, Leticia Paule, Virginia Chan, Victor Paule Jr., Reynaldo de la Cruz Sr., Reynaldo de la Cruz Jr., Guillerma Mendoza, Among Francisco Lansang, Among Nestor Tayag Jr., Among Francisco Cancio, Nicasio at Florentina Banting, Roberto Bansil, Elizabeth Manalansan, at dingmaldang kaladwang Kim Purgatorio, lalong-lalo na retang ala ng maaga nakakarelo. Taong may
Kilagyuningig pa, ang poning anak, ang poning banalay Espiritu. Amen. Ingrasa at kapayapan kinatangya sa Kristo, lugod ng Diyos, ating pamisan metong kin banalay Espiritu, mantabi kay kayungan. At keka antimurin. Kapatid si Siyantala ng kaya katang kasalanan, man karapat dapat talang pagmasusyan, dating banala misteryo. Ginong Yesus, mamu at maluka, pagkulungkutan mo ing kailan ming katapatan, dinanop ka at kinawo para king katuliran, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Kristo Jesus, malunusan at dalise, betong kang talapamayapa at pepasakitan da ka, pawalining kapamintuan mo king igpa, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoong Yesus, libaganda ka at pemalkara, dapat matulak at masaya, waling mabibiya ka, king ligaya ng higpa, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ang Diyos sa may payang tuto, pakalulwa na katamo at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasan na king bilang hangga. Amen. Manalangin tamo. Hay paming mayupaya, sibol ning sablang kabanalan, ing dapat ding gamat mo, may papasyag ka rin kay kang santo, at ing sintingan ning kay kang katutuan, miyaninag king karelang kasalpantayanan. Pag nasa kami namang makirake, king karelang tula, bikatmuan king Espiritu, aminye kanuwanan, king karelang biye. Ban king pamakirake mi, king karelang kasalpantayanan, kiti king yato, akamtan mi mo naman, ing kapayapan, king kekang kayarian. Iti nga nadwan mi, king kapambilataning ginamang Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, king kametunganing banalay Espiritu,
Dios, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning kapahayagan. Ako iwan, ikit king mumukyat king aslagan, ing metong panganghel, daralane ing panatak ning Diyos amabye. Kinulahit siya karing apatay anghel, at dinina ng upaya ning Diyos, bang manyira king yato at king dayat malat. Nga naniting anghel, eye pamo sisiran ing yato o ing dayat malat, o ring dutong hanggang elamitatakan king kanuan ding talasuyo ning kekatamong Diyos. At sinabi na kanako, ing bilang daring mitatakanan, dinalan 44,000 ay ba't ka ring sablang lahi ning Israel. Kay ba't na nito? Ikit ko ring tutong dakalataw, ay na bilang ning ninuman king karakalda. Iba't lareti king balang bansa at lahi, balen at salita. Makatalakadla arapaning trono at ning kordero, makaimalan lang makaba at maputi, at ayatin lang tatalnan apalaspas, ing balang metong. Ngarangag na nagnan migsalitang masikan, ingke kaming pangaligtas, iba siya king Diyos, ang makalukluk king trono at king kordero. At ding sablang anghel ang makatalakad makapadurot king trono, ring makatwa, at ding apat ay animal, migsakablangan arapan na king trono, at sinambala king Diyos. Ngara, Amen. Kapurian, ligaya, kabiyasnan, kapasalamatan, dangalan, upaya, at sikanan, ing mga intulid king kekatamong Diyos, king kapilan paman. Amen. Nga nang mengotang kanako, niting metong karing makatwa, ninureting pakaimalang maputi, at nula menibatan. Peki bat ko keyo, eko po balo, ginui kayo pong makibalo, deti nga nakanako, ilaring migtagumpe king maragul, apangalupig, pinipira at pepalto puti, ing karelang imalan, king kapamilataning, daya na ning kordero. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ginoo, itiyeng balayan amagdulap, amakayakit king lupa mo. Ginoo, itiyeng balayan, amagdulap makayakit, king lupa mo. Ing sablang bandining Ginoo, pati na ing sablang at king yato, bandine ing meto sikluban, at ding sablang keti manok nangan, yaing kanita manatagan, king libutan ning danuman, pekatigik ne talakad, libutan ning dayat malat. Ginoo, itiyeng balayan, amagdulap makayakit, king lupa mo. Ninuing makituliran mukyat king bundok ning Ginoo, ninuing makimatulid lungob, kilob ning banal ng templo, yang itang makimalinis agamat, itang makipusong dalise, itang emagnasa king dewakan, at emagsalitang kalaraman, laban kenu paman. Ginoo, itiyeng balayan, amagdulap makayakit, king lupa mo. King Ginoo tanggap yang kasaplalan at kapatawaran king Diyos, akyayang kaligtasan. Makanyan laugali ring taong magdulap king Ginoo, ring lalapit king Diyos ng ako. Ginoo, itiyeng balayan, amagdulap makayakit, king lupa mo. Pamasang iba't king mumuna ng sulat, San Juan. Lawenyo nung nuanti ing lugod ning igpa ke katamo. Tune nakataping kaluguran, inya mamawus tamong anak na ning Diyos.
at king kamatutwanan, anak nakatamupin. Ing sangkan nung bakit ingyato, nakata akikilala, yapiniti. Ene akikilala ing Diyos, pakamalan kong kakaluguran. Ngining kasalukuyan, anak nakataning Diyos. Dapot, pamalino, ing maging kararasan tamo. Makanyan man, balutamo kim pamagbalik ng Kristo, mitulad ta kaya, uling akit tamo ing kayang tunek kanwanan. Inya, ing ninumang ating kapanayan, kaya sukatyang manatiling malinis. Nung makanano i Kristo, malinis siya. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Parangalantaya ing maya pabalita. Yung ginamanatili kaya kayo. At kekaan timurin, Pamipasya king maya pabalita ang pangkang Mateo. ligaya keka o Ginoo. Panakit ng Jesus, karing dakalataw, minukyati aking bundok. Inyang makaluklok ne, linapit lakeya ring kayang alagad. Kay ba't migmulayang migsalita, at nga ng tinuro karela. Mapalad la ring pakakalulu, uling alalang panaligan no nemo ing Diyos. Miyabeya karela ing pagarianing Diyos. Mapalad la ring malungkot, uling pamatulan na la ning Diyos. Mapalad la ring mapagpakumbaba, uling kamtanda ing pangako ning Diyos. Mapalad la ring alang-aliwang pagnasan, nunemo ing tupad, king kaburianing Diyos. Uling pagkalob ng lubos ning Diyos, ing karelang kapagnasan. Mapalad la ring mapaglunos, uling lunusan na la ning Diyos. Mapalad la ring malinis apilubluban, uling akit de ing Diyos. Mapalad la ring gagawang paralan para king pamikakasundo na ring tao, uling ituring na laning Diyos anting anak na. Mapalad la ring daralan pangalupig, paulining pamanupad da king kaburianing Diyos, uling miyabela king kayang kayarian. Mapalad kayo ning lilibakan da kayo, ring tao, at lulupigan da kayo, at may magsalita lang, may aliwang kapanyiran laban kay kayo, king uli ko, tumula kayo at magsaya, uling mika maragul kayong ablas, karin banwa. Mayap ng balita ng kaya katang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. During the
Middle Ages in Europe, stealing sheep is considered like a heinous crime. It is a grievous crime. And the penalty given to those who are caught stealing sheep is by marking their foreheads with ST. Marking their foreheads with ST. A permanent mark on their foreheads with letter ST. What is the meaning of ST? S means sheep. T means thief, magnanakaw. So magnanakaw ng tupa. Magnanakaw ng tupa, stealing sheep. There were two brothers who were caught stealing sheep, and they were punished. They were marked with this ST on their foreheads. The older one was not able to bear the shame and the embarrassment, and he suffered depression until he died. But the younger one tried to make an atonement. He repented for what he did and atoned for the sins that he committed by going around the villages and serving people. Going around the villages and serving people. He didn't stop. Anybody who is in need, he will be always volunteer himself to help until such time that his mark somehow was being forgotten, and he was known to be a kind and generous person. He was known to be kind and generous person. After a couple of years, a visitor came to that village, and he happened to see now an old man marked with that ST. He became curious. Naging curious siya. At nagtanong-tanong siya, what's the meaning of that ST? He found a teenager and asked him about the symbol of ST. And by this time, this teenager no longer have that knowledge about the past of this man, except that he was known to be kind and generous. So when he was asked about the ST, he said with some hesitation, he gave a guess. He made the guess about it. He said, perhaps ST means saint. ST means saint. You know, today we celebrate the feast of All Saints' Day. In the message of Pope Francis, if you still remember, we are called to be holy, called to be saints. Not only to be holy and saint in heaven, but we are called to be holy and saint here on earth. Dito pa sa mundo, tinawag tayo para maging banal at maging santo. And this message of Pope Francis was taken from St. Paul, letters to the Corinthians, first letter to the Corinthians, letters to the Romans, and also from the Gospel of St. St. Matthew, be perfect as my Heavenly Father is perfect, or be holy as the Heavenly Father is holy. So we are called to be holy, we are called to be saints. In the letters of St. Paul, ang pagtawag na ito sa atin to be holy and to be saint is connected to our baptism. Is connected to our baptism. Well, I ask you to, again, please listen carefully with what I will explain to you about this baptism. I've been explained this, siguro a couple of times na,
but I will explain it to you para maintindihan ninyo, nating lahat, kung anong kahulugan ng binyag. Kaya pwede po ba, I'm requesting you, to please wake up. Please wake up. Kung nasa tabi mo, medyo inaantok, pakikurot na lang ng maliit. No? This is a very important message I want to share with you. The meaning of baptism. Okay? Because it is by virtue of baptism that we are called to be holy and to be saints. According to Saint Paul, of course, no? It is connected with baptism. What is the meaning of baptism, first of all? Well, first and foremost, the meaning of baptism, actually, it's our celebration. It is our formal acceptance of Jesus as our Lord and Savior. First and foremost, ang kahulugan ng binyag ay ang pagtanggap kay Kristo bilang ating Panginoon at ating tagapagligtas. Okay? Nag-register na ba sa inyo yun? Okay ba? Yun ang first and foremost na kahulugan. It is our formal acceptance of Jesus as our Lord and Savior. Ngayon, ang pagtanggap kay Kristo ay may apat na bunga. We can call it bunga, no? Ano ang fruit ng pagtanggap kay Kristo? Unang-una, ang bunga ng pagtanggap kay Kristo ay ang pagiging tayo by virtue of baptism, by virtue of our acceptance to Jesus as our Lord and Savior, we become adopted sons and daughters of God. Yun ang unang bunga. We become adopted sons and daughters of God. We become children of God. Why? Because remember, Jesus is the second person of the Blessed Trinity. He is the Son of God. He is the second person. Siya ang anak ng Diyos. Siya ang Diyos anak. No? He is God the Son. And being the Son now, because we accepted Jesus in baptism, so we become adopted sons and daughters of God through Jesus Christ. You know, ang katotohanan ito, not only simply being called, but really becoming sons and daughters of God. Give this some moments in your life. Try to meditate on this reality. Try to contemplate on this truth in your life. Isang araw sa buhay ninyo, manahimik kayo. And the silence of your heart, and the silence of your surrounding, you begin to meditate, begin to contemplate on this truth. You are a son and daughter of God. Subukan ninyo. I tell you, if you do this with all sincerity and with your faith in Jesus, you will never be the same again. I assure you. I assure you. Contemplate. Pag-isipan ninyong maigi. Namanye. No? Try to savor that truth in our life. We become being a son and daughter of God, being a family of God. Try to savor that in your life. And I tell you, you will never be the same again. I assure you. Kapag naramdaman mo yun, kapag talagang nalasap mo ang katotohanan ng iyon, magbabago ang pagkatao mo. Kapag naramdaman mo na ikaw pala ay tunay na anak ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. So by being now a part of that family of God, that is, we are called to be holy. Naging banal tayo sapagkat ang Diyos ay banal.
tayo ay naging banal. And for that, kaya sabi natin, sa pamamagitan ng binyag ay nalilinis, nauhugasan ang ating kasalanang mana. Our original sin has been washed by our union with Christ, becoming a son and daughter of God. Naging banal tayo. No? Naging banal. Kaya yung ating original sin is washed away by virtue of our baptism. And then, the next fruit ng ating pagtanggap kay Kristo, now we become a part of the body of Christ. Again, it is an expression, an imagery used by St. Paul, becoming a body of Christ, wherein Christ is the head and we are the part of the whole body. So being a part of the whole body of Christ, we belong to the family of the holy family. No? The holy body of Christ. So again, it is a calling to become holy by being a part of the mystical body of Christ. Kaya we are initiated. So by virtue of baptism, now we belong to a community. And that community is called by St. Paul as the body of Christ, the living body, the living mystical body of Christ, by virtue of baptism. And being part of that body, no? Tayong mga Katoliko, so we become a part of the Catholic Church. This is an initiation rite. Baptism is an initiation rite, wherein through baptism, we become a member of the Catholic Church, the community of believers as Catholics. Kaya napakahalaga ang binyag natin na dapat ang maging ninong o ninang ay Katoliko. This is the reason why only Catholics ay pwedeng maging ninong o ninang ng mga nabibinyagan. Because this is particularly for us Catholics, because the godparent has a duty. The godparent has a duty to help, to guide, and to build the faith in their grandson to become a better Catholic. To become a better Catholic. Tuturuan niya maging tunay na Katoliko. Tunay na Katoliko. Paano matuturuan ang isang hindi Katoliko, ang isang bata para maging tunay na Katoliko? No? Without discrimination. Without discrimination. Without putting down baga ang ating mga kapatid na hindi Katoliko. No, that is not the purpose. That is not the reason. It is without discrimination. It is without any ill will that the godparent of our children must be a Catholic, because their obligation is to guide, to mold their godson or goddaughter to become a real Catholic. Okay? Now, the next fruit of accepting Jesus is by sharing in His mission. Kaya, by virtue of baptism, we become a missionary of Christ. We become a worker of Christ. Tayo ay naging misyonero ni Kristo. We share in the mission of the church as a body of Christ. Kaya tayo ay may tungkulin upang magsilbi to actively participate
in building our Christian Catholic community. It is our duty. It is a part of our baptism. Kaya many times I've been saying, dapat may bahagi tayo sa trabaho ni Kristo, sa misyon ni Kristo. Otherwise, we will have no part in His victory. We will have no part in His success. Wala tayong bahagi sa Kanyang tagumpay kung hindi tayo makikipagtrabaho sa Kanya. Anong kahulugan ng maging Kristiyano kung wala tayong ginagawa? Naghihintay lang tayo ng biyaya. We only expect our graces from God, our favors from God. Wala tayong alam gawin kundi manghingi ng biyaya sa Panginoon. That is not our obligation. That's not our obligation. We are not meant to be Christians simply to ask for graces. First and foremost, God has already given us everything. In fact, binigay na niyang lahat sa atin. Binigay niya ang lahat-lahat sa atin. Ano ba yung kantang yon? Yung kantang gayon, di ba? Bibigay ang lahat-lahat binigay na niyang lahat-lahat sa atin. We don't have to ask anything more. God knows what is best for us. God knows what we really need. Kung tutuusin, hindi na tayo dapat maghingi. Ang hihingi na lang natin sa Panginoon ay ang bigyan tayo ng lakas para magampanan natin ang ating tungkulin bilang isang Kristiyano. Yan dapat lamang ang hingin natin sa Kanya. Because God knows best. God knows what we need. God knows what we need. What is important for us is to do our work, our mission, to share in the mission of Christ as His living body here on earth. Bilang bahagi ng Kanyang katawan dito sa lupa, mission natin ay ang continue ang Kanyang mission sa atin. So, the best way to ask from Him is to ask His grace that we may be able to perform, na magagawa. Hihingi tayo ng lakas sa Kanya para magawa at magampanan natin ang ating tungkulin na ating tinanggap nang tayo ay mabinyagan, nang tanggapin natin si Kristo sa buhay natin. No? Yun dapat ang hihingin lang natin sa Kanya. So, tayong lahat ay naging misyonero ni Kristo. Tayong lahat. Kaya nga, isang araw, sabi ko nga baka dito nagsimula merong isang kwento tungkol sa isang bata. Ang ginawa kasi ng nanay ng bata, bawat magsimba sila, bago sila lalabas, no, pinapakita yung mga images. Usually, dito so happen mga stained glass. So, siguro sabi ko nga, dito yata siguro nagsimula yung kwentong yon. So, nililibot ng nanay, yung kanyang anak, pinapakita yung mga stained glass na images ng mga santo. Ito sabi niya, si Santa Monica, ito sa Immaculate, and so on, no? And so on and so forth. No? Pinapakita. No? Ito si Saint Joseph, and so on and so forth. So mga stained glass. Yung mga stained glass, so happen. No? Kaya yung natatak sa isip ng bata, yung mga stained glass na ito, where light passes through the stained glass, itong mga santo. So, one day, it was the Feast of All Saints Day, tinanong ng teacher sa klase, sabi niya, who are the saints? Sino bang mga santo? What do you know about the saints? So yung mga estudyante, walang tumayo. And here comes this young boy. Tumayo siya. And then he said, a saint is somebody where light passes through. A saint is somebody where light passes through. Kasi nakita niya
yung light lumalabas sa stained glass. Yun ang nag-register sa kanya. But if we think about it deeply, there is a wisdom in that observation of the child. A saint is somebody where the light of Christ passes through. A saint is somebody where the light of Christ passes through. Ibig sabihin, ang santo ay isang tao kung saan ang liwanag ni Kristo ay lumalabas sa kanya. Nagiging larawan ni Kristo. Nagiging tagapagdala ng liwanag ni Kristo sa atin. Yan ay ang santo. In the gospel we have just proclaimed today, sino ba ang mga santo? Sila ang mga pinagpala. Sila ang mga pinagpala. Ang mga santo ay mga pinagpala. Hindi lamang yung mga santong declared by the church. You know, there are many other saints who are undeclared by the church. They are not canonized for whatever reason. And there are so many of them. Perhaps our parents, we may not know it. They are saints because of what they did. They stood their ground. They stood their faith. Ang kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. They let the light of Christ pass through them. They let the light of Christ pass through them by their teachings, by their good example. No? Marami yan. So anybody, even those who are still alive, perhaps we are alive. Remember, we have a part in the, what do you call this? In our faith, no? In our sasalpantaya, no? Communion of saints. We are a part of that communion of saints. Why? Why are we a part of that communion of saints? Again, by virtue of our union with Christ. Because these saints are already with Christ. Kasama na si Kristo. At tayo ay kasama ni Kristo dito sa mundo as long as we live our faith. Kaya tayo ang mga mapapalad. Tayo ang mga maswerte. At sino ang mga maswerte? Sino ang mga mapapalad na yon? Sino tinatawag nating mga santo, mga banal dito pa sa lupa? Dito pa sa lupa. Because of that communion of saints, whoever lives Christ life in our life is holy, is saint. Tayong mga tao nandito pa sa lupa. Tayong tao mga dito pa sa lupa. Tayo ang mga maswerte. Tayo ang mga mapapalad. At sinong tinatawag na mapapalad dito? Blessed are the poor. Blessed are those who mourn. Blessed are the meek. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Blessed are the merciful. Blessed are the pure of heart. Blessed are the peacemakers. Blessed are those who are persecuted for the kingdom. Blessed are those who are insulted, who are persecuted. Rejoice and be glad, for your reward will be great in heaven. Tayo ang mga mapapalad. Kaya there is no reason for us na to be envious sa mga mayayaman. Kapag ang isang tao napakayaman, pag ang isang tao napakarunong, kapag ang isang tao ay napakagaling, napakaganda, napakapogi, swerte nila, malas ako. Ako, kamuntik na lang nagmukhang tao. Siya ang pogi-pogi, siya ang ganda-ganda. Are you sure na mapalad siya talaga? Ano ba ang tunay na kahulugan ng kapalaran? Ano ba? Ang tunay na kahulugan ng kapalaran ay ito. This is our identification card. Ang mga salita niya.
You are blessed because being a poor, wala kang pinangangalagahan sa buhay mo, kundi lamang ang Diyos. You don't depend on anyone except God. Kaya ka mapalad. Being poor. Those who mourn. Sino ba ang mga nalulungkot? Nalulungkot ay ang mga taong nalulungkot sila dahil sa kahirapan ng kanilang kapwa. Sometimes they feel so helpless in their desire to help those who are in need. And they mourn for that, na hindi sila makatulong because they do not have the means. Yung mga nalulungkot dahil sa paghihirap ng mga kapwa natin. Blessed are those who mourn. Blessed are those who are meek. Blessed are those who are hunger and thirst for a justice and a righteousness. Mga taong naghahangad ng hustisya, ng kabanalan. Ito ang mga mapapalad. Ang mga peacemakers. Ito ang ating identification card sa harap ng Diyos. Ang ating pagiging ganito. Following the Beatitudes na sinasabi sa atin ng Panginoon. So we are called to be holy. We are called to be saints. Not only in heaven, but here on earth. Dito pa sa lupa, tinatawag tayo na maging banal, na maging santo. Ibig sabihin ng maging banal, na maging santo, ay ang maging tapat sa will ng ating Panginoon. We are maybe sinners. Tulad ng isang bata nga na sinabi ko, nagkaroon ng ST. No? Nagkaroon siya ng ST. Then later on, nagrepent siya and he started atoning for his sin by doing good to his fellow men. Not necessarily, santo ka, wala kang kasalanan. Despite of our weaknesses, despite of our sinfulness, we discover the values of the kingdom. At nakita natin ang mga values na ito ang pinakamahalaga sa buhay natin. Ang tunay na maswerte, ang tunay na swerte sa buhay ng tao ay walang iba kundi ang pagtanggap kay Kristo. Dahil tinanggap mo si Kristo, maswerte ka. Ikaw ang tunay na maswerte sapagkat tinanggap mo ang pinanggagalingan ng lahat ng iyong tagumpay, ng iyong kaligtasan, ng iyong pagiging tunay na banal, ay ang pagtanggap kay Kristo. Nothing more, nothing less. And that is what we are called for, to accept Jesus fully in our heart and to live according to His will. Then we become blessed. Then we become holy. Then we become saint, even as we still live in this world, waiting for that finality when we will be together with Jesus in His kingdom. Amen. Talakad tamo po. Itamo nga po. Sa salpantaya ko, king meto nga Diyos, ipang lubos mayupaya, may ngawa, king banwa, ang puaniyato, king sablang mayayakit,
at mayayakit. At kay meto nga Ginoo Yesu Kristo, anak ng bugtong ning Dios, mibait king igpa, bayo pa king sablang panawon. Dios ibat king Dios, sala ibat king sala. Dios sa tuto, ibat king Dios sa tuto. Mibait megawa, kayogum king panga Dios ning igpa. Aking kapamilatana, megawaing sabla. King wali tamang tao, at paulining pangakabos tamo. Tinipaya ibat banwa, at may katawan niyang tao, lalang ning banal Espiritu, King Birhen Maria, at milyari ang tao. May pakuya king krus, pawalita mo naman, lalam ng upayang Ponsa Pilato, linasaya, meteya, at may kutkot. At sinubli ang mebya king katlungaldo, agpangking ularing kasulatan. At minukit sa banwa, makaluklok, wananing igpa. Pasibay ang datang mitmong ligaya, ban mo kong karing mabye, ampon mga mate, ating kayang kayarian, alang kapupusan. Sa salbantaya ko, king metong king banal Espiritu, Ginoo at babiyebye, amenibat king igpa, ampon king anak, akambening igpa, ampon king anak, miyagnan misasamban, ampon may paligayan. Menasbukya king kapamilatan ding profeta, sa salbantaya ko, king medo nga kapulungan, banal, katolika at apostolika. Papasya ko king ating medo nga binyag, king pangapatawad na rin kasalanan, at panayan ko ing pangasublirang mering mete, ating bedatang ayalanganga. Amen. Amen. Kaya bera ding sablang santo at santa, ang makakilala karing kasakitan at kaligaligan ketiking yato. Manalangin tamo, king Ginoo, bansaw pa nakatamo. Nga tamong manalangin, may kakeni o Ginoo, saupan me ing balayan, ing kekang balayan. May kakeni o Ginoo, saupan me ingkekang balayan. Kambering santo, amigdusa king danop, manalangin tamo para kikaring milyon-milyon na taong alang sapat akakanan aldo-aldo. Meka Kenny o Ginoo, saupan me ingkekang balayan. Kambering santo, ayaman me biyasang mamasa ni sumulat, manalangin tamo para karing milyon-milyon na taong megaral at alang kagiwan. Meka Kenny o Ginoo, saupan me ingkekang balayan. Kambering santo, amaralas me sakit. Kamanalangin tamo para karing milyon-milyon na taong alang doktor amanulo ni panulong agamit. Meka Kenny o Ginoo, saupan me ingkekang balayan. Kambering santo, amelupig. Manalangin tamo para karing milyon-milyon na taong miririnan matulid magsalita. Kambening santo ay ila mismo ela sadyang Kristiyano. Manalangin tamo para karing milyon-milyon at taong pamenakit king tune kasalpantayanan. May kakeni o Ginoo, sa panagkakang balayan. Miyabe-yabe king pamanalangin, ngeni kambering milyon-milyon at talasalpan tayo, king mabilugayato. Manalangin tamo para karing kekatang kakaluguran at pakamalan ameyang unabye. Meka Kenny. O Diyos daring mabie, mga mano ka, karing puso mi, ituro mo ke kami, ing ligaya daring santo at santa, at idagay mo kami, king karilang tulang alang kupas, manggaman king alang angga. Amen.
Manalangin kayo kapatid, ban kanakot kay kayong taon, maging katanggap-tanggapi, arapaning Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapanis sa ning ginuy, ting daon karing gamat mo. Kay kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, ting kaya katami ka sa plala at ting mabilog ng banal na kapulungan. O Diyos, ipaming miglalang, tanggapan mo reting ayin, king pami parangal, karing banal alalakit, babaying mabibiye kaya mo, king kang ligaya. Parati ka sanang ating kamalayan, king kasaupanda, para king kaming kaligtasan. Itiyadwan may king kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. hindi naman natili kay kayo. At kaya ka antimurin, Itasyo la ring puso yo. makatas no king ginu, Pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunay pin karapat dapat at matulad yung pasalamatan da kang parati at numan ka rin o ipa, Diyos king alangang kat lubos mayupaya. Ngayon ipepentulot mo ang pagmasusyan miyang masaya, ang banal mong syudad, ang maligayang Jerusalem, aki kaming Indo. Makapadurot king kekang trono, ding santo at santa, kapatad may, alang tuk ng kakanta rin kapuriyan keka. Ing karelang ligaya, kakatmanda kang tula, ating pamakisamakda, king kekang Santa Iglesia, babiyadiwa at sikanan ke kami, samantalang mamirapal keng maglakbe, king dalan ng kasalpantayanan, mamalagwang makikit karela. Kambering matularang kapulungan, ading sablang koro ring anghel karin banwa, darilit mi ingke kang ligaya, lain makibe alang tok ng babe kapurian keka, at ngamingang kakanta. Hikapining banaloig pa, kan simuli sa blang kabanalan, uli ni tayo panig apumi. Itugtog may ng espiritu mantumayang titi pangambon kareteng ayin mi. Ban pa banalan nalat para kay kami. Gawa na lang katawan at daya ng ginuming Yesu Kristo. At atandanan mi pakanitang benging mi panganyayaya. Bayan ako sang loob dinawan ng biyana kin pamaylas at kamatayan, kinwa ng tinape. Pe pasalamatan na ka. Pirason eh. At binyane ka rin kayang disipulo at nga na, kunan niya iti ikayong anak kananye, uling iti yung katawan ko, amidawon para kay kayo. Ginoo ko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay badang minapon kinuha na yung kalis, pasibayan pa pasalamat kay ka. Binyane ka rin kayang disipuluwat nga na. Kunan niya iti ikayong anak, minom kayo kaniti. Uling iting kalis, ting kanakong daya, indayan ng bayo talang hanggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para ka rin sa blang tao, para king kapatawaran ta rin kasalanan. Daptan niyo iti, king kapigaganakan kanako. Daya ng Kristo, kabos mo kami. Misteryo ning kasalpantayanan. Kristo ay gunitahin, ay inisahin.
Yang ining kaganakan mi, humba pa makalulungig pa, yung kamatan at pangasabli ng mebye. Darawon mi yake kay ting tinapeneng biye at ting kalis ng kaligtasan. Layan ming pasalumatan keka, yung pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo at sumuyo keka. Ikami kan sanang misulo-sulo king katawan at dayan ng Kristo. Tipuna na kaming anting metong ning banalay espiritu. Ganakan me o igpaing banala kapulungan mo makalaganap king mabilog ayato. Ban may ganap iya sa aking lugod, kambiyan ng Francisco kay kaming Papa, Florentino kay kaming Arzobispo, ding sablang obispo pari diakono, at di sablang susuyo king banala kapulungan mo. Ganaka mula naman di kapatad ming minuna ng pepay nawa king pikong kapanayan ni pangasubling mebye. Idala mo la, at di sablang mayang unabi king pakalulo mo, kitang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapa makamit king bielanganga, man kambinin mo na Virgen Maria Induning Diyos, kambiyan ng San Jose ng esposo na, kambirin mo na apostol sa Agustin na kaming patulunan, at kambiring sablang banal may biyebye, kalugod-lugod ke kaking kekabaning panabon. Apur yan at tapaligayan da kasana, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan at kambiyan at kayo, Diyos yung pang mayupayang tuto, kagumling banalay espiritu, kaya kay sablang tangalan at ligaya, manggaman, kingalanganga. Ngayon manalangin tayo ng kapanaligan at lugod kingig pa, karing amanong tiro na kay katamo, ning Ginoo. Kapos mo kami ganikin sa blang marok, malagod mo paghalubing kapayapan king panawon mi. Baring ka sa paning pakalulo mo, may timawa kaming parati, king pamadali paning kasalanan, at may kabis kaming alang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang panayin at pagsadyan mi, ing panyatanamit mong ligaya, Yesu Kristong kay kaming talapangabos. Uling kekain kayarian, nating kayupayan, nating ligaya, manggaman, kingalanganga. Pag namin Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, kapayapan lalakwan ko kay kayo, kapayapan ko babiya ko kay kayo. Kaya mo sana babalik na kay kaming kasalanan. Noon yung pansin namin kasalpantayanan, yung banala kapulungan mo, at pamayapan at pisan metongan mayagpang king kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Payapanin ginaman tabis sa kapilan man kay kayo. At kekan timurin. Yan pang tayong waganing kapayapan, king metong at metong.
Y Kristo yung kodaran ng Diyos, yung milalakay yung kasalanan ng yato, wala rin mayahos, king apunan ng kordero. Ginay ko rapat dapat pabalaos, keka, dapat king kas mong amano, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen. panalangin para king pamananggap king espiritual at pamakinabang. O Jesus ko sa salpantayanan ko, king atsyuka king kabandal-banalan na sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bagi, at pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapat paulin na ningining pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kining puso ko. Kakaulan da ka balang mamawari at yuka keni, at pagkasanbet ng king lubos sa ning sarili ko keka. Kaya masani pa yung tulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen.
Manalangin tamo. May paming malugod, pupurian mi ing kekang ligaya, amayakit karing kekang santo. Ikasanang mirarakayanan, king tinapining biye. Kumat mo kami, king lugod mo, at misadya para king tula ning kekang kayarian, anong nuya mabibiye at magari Jesus ay anak mo, manggaman king alanganga. Amen. Panalangin para karing miyang ubiye. Manalangin tamo. O Diyos sa iyo pami, ilugod mo miraras, karing mabiye at karing mete. Pasalamatan da ka, king maragul mong pakalulo at lugod. Sinesemeng pamilyami, kaniting lugod mo, at ing lugod mong alang kamatayan, ya, ing tayid me, karing kapatad ming miyang ubiye. Pasalamatan da ka, king aldoiti, para karing sablang miyang ubiyeming pengari, kapatad, kamag-anak, at ding sablang tinapat mayap kaya kami. Tanggapan mo na sana, iting panalangin mi, king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Litanya para karing miyang ubiye. Ginoo pakalulo, Ginoo pakalulo. Kristo pakalulo, Kristo pakalulo. Ginoo pakalulo, Ginoo pakalulo. Kristo pakaramdaman mo kami. Kristo pakapakiramdaman mo kami. Diyos sigpang at tsubanwa. Ibiya mo yung pakalulo mo karing kaladwaring kekeng mayang ubi. Diyos anak, aming abuske kami. Ibiya mo yung pakalulo mo karing kaladwaring kekeng mayang unabi. Diyos Espiritu Santo, Ibiya mo yung pakalulo mo karing kaladwaring kekeng mayang ubi. Santa Trinidad, meto nga Diyos, Ibiya mo yung pakalulo mo karing kaladwaring kekeng mayang ubi. Santa Maria, Ipanalangin mo lo. Santang Intuning Diyos, Ipanalangin mo lo. Santang Birhen, ding sablang Birhen, Ipanalangin mo lo. San Miguel, Ipanalangin mo San lo. Gabriel, Ipanalangin mo lo. San Rafael, Ipanalangin mo lo. ikong sablang anghel at arkanghel, Ipanalangin yu lo. San Juan Bautista, Ipanalangin mo lo. San Jose, Ipanalangin mo lo. ikong sablang banal at patriarka, Ipanalangin yu lo. San Pedro, Ipanalangin mo San lo. Pablo, Ipanalangin mo ikong lo. sablang banal ay apostol, Ipanalangin yu lo. San Esteban, Ipanalangin mo lo. San Ignacio, Ipanalangin mo lo. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo lo. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo lo. Santa Lucia, Ipanalangin mo lo. Santa Barbara, Ipanalangin mo lo. Santa Catalina, Ipanalangin mo lo. ikong sablang banal a martir, Ipanalangin yu lo. San Fernando, Ipanalangin mo lo. Santa Teresita, Ipanalangin mo lo. Santa Teresa ng Calcutta, Ipanalangin mo lo. San Agustin, Ipanalangin mo lo. Santa Monica, Ipanalangin mo lo. San Nicolas, Ipanalangin mo lo. Santo Tomas, Ipanalangin mo lo. San Matias, Ipanalangin mo lo. Santo Domingo, Ipanalangin mo lo. San Juan de Sahagun, Ipanalangin mo lo. San Padre Pio, Ipanalangin mo lo. ikong sablang santo at santaning Diyos, Ipanalangin yu lo. King sablang marok, Ikabos mo lo, o Ginoo. King bayat ning kekang justisya, Ikabos mo lo, o Ginoo. King upaya ning diablo, Ikabos mo lo, o Ginoo. King gutgut a konsyensya, Ikabos mo lo, o Ginoo. King lungkot ay alang kasing para, Ikabos mo lo, o Ginoo. King aping alang kapupusan, Ikabos mo lo, o Ginoo. King dimlang e mayampat, Ikabos mo lo, o Ginoo. King dulum a makapangilabot, Ikabos mo lo, o Ginoo. King makapangaplad at tangis at ngulangol, Ikabos mo lo, o Ginoo. alang-alang king kayumuyumuan mong lagyo, Pakaluluan mo lo, o Ginoo. alang-alang king banal a pangabait mo,
Pakaluluwan mo la, O Ginoo. Alang-alang king kang pangabinyag at pamagayuno. Pakaluluwan mo la, O Ginoo. Alang-alang king pamaylasa mo at pangapako king krus. Pakaluluwan mo la, O Ginoo. Alang-alang king kamatayan mo at pangakutkot. Pakaluluwan mo la, O Ginoo. Alang-alang king maligaya mong pangasubling mebye. Pakaluluwan mo la, O Ginoo. Alang-alang king pamaitas mo at pamagbalik king igpa. Pakaluluwan mo la, O Ginoo. Alang-alang king banal na espiritong pigkalob mo kay kami. Pakaluluwan mo la, O Ginoo. Alang-alang king pamagbalik mong mipnong ligaya king kawakasan ng panahon. Pakaluluwan mo la, O Ginoo. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng iyato. Dinan mong kapainawan. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng iyato. Dinan mong kapainawan. Kordero ng Diyos, ang milalako king kasalanan ng iyato. Dinan mong alang-anggang kapainawan. Di na mga langanggang kapay na wanogin, no? As lagaw no, saning sulumong alang kapupusan. Ipamiti ka banwa, misambaning lagyo mo, datang kay kaming pamagari mo. Di paminto ni lub mo kaya tisulipan ti banwa. Ing kakanan mi kingal doldoy, biyam ke kami kingal dongeni. Ampo ni patawad mo, ke kami ding sala mi ke ka. Anting pamamatawad mi karing mi kasala ke kami. Mga yemo kay pay Saul, king tuksuno na ikabos mo kami, king sablang marok. Amen. Bapo Maria, mipno ka king grasya, ang ginawa tsukeka. Nuan ka karing sablang babae, nuan niya pa naman ang bunga ng atsan mong Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo king makasalanan. Ngeni at king oras ng kamatayan mi. Amen. Ligaya king igpa, ampon king anak, ampon king banal na Espiritu. Antimoing sa diyarang ligaya, bat king kamumulan, ngenit kapilan man manggaman, king alanganga. Amen. At yung pandita ka, naglo ko pa po, dita kaya mo po nga ka announcement. Maya payabak po kaya kayungan. Agkatanday kayungan pong malbe, king istorya ning biye at pamagpari na po ning kaya katamong malugod akura paroko, Reverendo Padre Emiliano Dizon Jr., king November 3 po, Tuesday, 10:30 a.m. po king YouTube channel pong 5 Siglo. Pasibayo po, agkatanda kayungan pong malbe, king istorya ning biye at pamagpari, ning kaya katamo pong malugod akura paroko, Reverendo Padre Emiliano Dizon Jr., king November 3 po, Tuesday, 10:30 a.m., king YouTube channel na po ning 5 Siglo. Dakal pong salamat. Ini pong panakat na ngayon ni actually, programa na po ning Ausang Tamong 5 Siglo, uling by 2021, 500 years na pong may talakading Kristyanismo kiti Pilipinas. Ini pong kalimang siglo ngayon wag meto nga pong aguman, gagawa dalang profile denge gana pong pari ketiking actually emo ketiking Pampanga ang pong karing aluwang lugar, no? At the same time po yung profile dareng parokya. Programa na po ng 5 siglo. So ini pong pamagpresentara nga rin kayong profile dareng pari. Not because I am special, ali po ako po special. May paintagon, ako mo po yung Paris Preskete. Inuna daw po kasi din kaya din heritage churches. Nya may paintagon po, may tungko kareng menunang may interview. Not because I am somebody, li po. I'm not somebody. No? May paintagon mo po nga akong atsukete. Anya yung profile ko yung kinumara. Pero kami ngampong pari, no? Ay programa da. Dengi ka na ng pari, ako nang dala profile, at kailan po, kaya dala, i-save dala yata. So, nung babang bisa akong mag-research, kareng pari, ang po kareng pisamban, kaya mo po itang, kasi, itang account na rin ng kaya na, ng 5 siglo, at akityo po ka rin. So, po, it's not a big deal po, iningkay. Pero, paalbenya po, at akityo ka rin importante, itang katamong profile na ning pisamban. No? At hindi po, metong yung masanting programa. Uling ini po, kaya ini, international na ini. Luntoya ka rin may 5 lugar, bangan ta uling, mangailangan ta mo pong support,
kareng support group sa interesadong sasawop kareng heritage churches. Baka po makapanyad tamong sawop kanita. Mabilis tamong manyawad sawop. So masanting nga pong bentay, kaya pong kikatamo pong parokya ng programa da ngayon. Tinyalben niya po. At mag-comment kayo nung halimbawa ating kayong something na masanting ayikit or whatever. No? Pwede ko pong mag-comment. Baka dito po samasan tayo pang talakad tamo po. Hindi naman natili kayo. At kay kaan timurin. Bendisyonan na kayo ni may payang ginong Diyos, singig pa, anak, at banal na Espiritu. Amen. O may kayo king kapayapan, may austa mo, ban maging banal, may austa mo, ban maging santo, maging tapat tamo sana, king Ginoo. Salamat, King Diyos.